Anya laki din! Anya, nagpatato ka, Nika? Uwan tatang. Pasensya kayo na tatang. No saan ko nga impakada nga umuna kada kayo. Anya? Sana bahali tatang. Tahos tuday tuyan. Sana ko nga agpatatupay. Talaga asaanin anak ko. Pangaasim, taos to kumamutin day ta. Uwan tatang. I-promise mo kanya kasaan mo anayonan day ta. Promise tatang. Sana na talaga. Pangaasim man Berta, kasaritam ti anak ta. Ha? Kasaritan? Apay, maipapan ko maitian niya, lakay. Kit ti tato na ah. Ay, wan nga rod. Jak man amoy ti dadyaan ni ka, no apay ang nagpatatumot latan. Di na pa impakada ka umuna kadataan naganak na. Imbaga akong kengkwa na, asaan nan anayonan day jay. Ngam ulitin man nga ibaga. Amumutin ti anak ta. Uray mamin anong nga ibaga, kit kasla saan na dengdenggain. Ala, wan lakay. Bayam takasaritak manan ti anak ta. Nika anak ko, nagsarita kami iti ama, maipapan iti tatom ha? Uwan ka din nanang. Saan ko na nayunan daytoy? Husto daytoyan. Ay rumbang lang. Agyaman ka kitdi ata saan ang nakaungat ti amamkan ka. Nanang. Nagpatatukan tumot kami na saan mo man lang ay pakada nga muna. Sakbay mo nga inaramid. Pasensya kayo kuman nanang. Sanan ang maulit pa'y. Sapay la kuma, tatakderam day tangay bagbagam anak ko. Uwan nanang. Promise. Saanan ang maulit kunakmanan. Nay, anya day taada di tatenged mo si Kanika. Ha? Ay tatuday to'y Auntie Milda. Anya? Nagpatato ka gayam? Uwan auntie. Dito'y lang matkit ditenged ko Anya? Ay nakaar-ariyak mo dayta? Ha? Amom ka day. Tunggal makakit-kitak iti tao nga adda tatuna. Mar-aryakak. Anya? Tingamin pa nagkitak iti tao nga adda tatuna narugit a tao. Da kayo mat auntie. Saan mat ngamin a tao nga datatuna ket narugit? Uray anya pa'y ti bagbagam. Saan nga agbaliw ti panagkita kiti tao nga datatuna. Maawatam? Anya? Nagawan mo ta na panunot dagiti naganak mo? Taapay nga intulok da maadaan kay ti kastata to? Sapay di tatengad mo. Ay salbang! Anya? Kasta timbaga day di amildakan ka anak ko? Uwan nanang. Mariyak ka no iti tao nga datatuna. Poo na yan amilda. Saan man nga agsao-sao day di iti jak magustuhan? No di na kayat amakang ngagmot iti sao adi na magustuhan. Bayan nyo latan nanang. Ibaga na latta ka diti kayat na nga ibaga. Ay, sa bagay matkit di Ket maysa, awan bibiyang ko nga urayan niya pa iti bagbagana. Uray ibagana at ipanagkita na iti tao nga datatuna ket narugit a tao. Awan bibiyang ko kunakmanan. Ala, wanan anak ko. Bayan tayo lata. Ngam no aglablabas iti panagsasauna. Ay, day taki din. Alangan kit di matadangdang gaklatan. Anya? Saan amabalin no siya kunakmanan? Anya lakit din. Amom ngay lakay.
nasabat ko idikalman ti anak ni Berta ni Nika. Kahit anya kumangay no nasabat mo. Ay naapo, kakaiso na nga anak da, nagpatatusi ka. Anya, kahit anya kumay tano nagpatato ti anak da. Nakaar-ariyak nga ron akitaan lakay. Anya, anday da ka man ako na akong bakit makibibiyang kamanan iti biyag ti akin biyag. Di ka lata idabaybayan. Sa bagay matkit diya. Tunggal makitkitak nga min ti tao nga adatatuna, nagrugit man ti panagkitak. Anya, Ay, no apay matdaberta ken John nga agasawa, ta intulok da nagpatato ti kakaysuna nga anak da. No di da kuneng ang agpadpada, kaslasan da nga agpampanunaw, anya lakit day. aha, kastagayam ti bagbaga ni Milda. May papaniti anak mo, kumare. Wan kumare, madimot at iriknak, idiindanon ti anak ko kanyak day tanga imbagana. Puuna yan na Milda. Narugit alablabitin naman. Ang sa bagay. Ora siya kami hindi nakita na titato itilikod. Akat kastamat lang di makana idi. Anya? Wan, kumare. Kastamat lang tilinaw lawat na idi. Napanapay, inis istorya iti tattao, nagrugita ka no akitain, gapo iti tato, iti likod ko. Anya lakit din ayat day Amilda. Saan nga amin nga datatuna, kat dagis at tao kunakmanen. Una yan na ya. Day tangarod kumare. Kunak, nga ibagak day taken kuanan no agrana kami. Tapno saan man nga kasati bagbaga na maipapaniti anak ko? Ay, wala. Tauray adda tatuti anak ko. Saan mo't adakas at tao? Kan, saan akas iti ibagbaga na nagrugit? Natulnog latta ti anak ko. Ibagam ken ko anak kumare, uray at datato ti anak mo, at least, tanadalos lata ti bagbagina. Sana kas ka ni Milda, nga awan nga agpaiso tatuna, ngam nagbangsit, amin ken ko anak. Anya? Sika talaga? Katwan man, lang na pa'y lang, akin nakadkadlawan, ken maangot, asa na pulos nga agkaw-kaw-kaw. Ang lakit din. Hoy, Milda, apay mo't nga bagbaga man nagrugit ni Nika, gapo lang iti tatuna. Negat pudno mat. Apay, mabaliwam ay ati panagkitak iti tao nga datatuna. Amin a tao nga datatuna, narugit day ti panagkitak. Anya? Isu nga uray sika, saan kamat nga excuse iti panagkitak. Mawatam. Wow! Excuse me with feelings and emotions. Salbag ka. Ha? Nahiya naman ako sa yung animal ka. Tapnaan mo man niya, saan nga amin at taong at tatuna kat narugit. At damat na iti taong awan tatuna, ngam nakarugrugit damat. Anya? Kas kumakin ka, pudno nga awan tatom, ngam nagrugit ka kitaan. Nasayaten, no agdigdigos kay ti makalawas, kaslasaan pa'y. Ne. Sabalin samat tan ti turong ti saritaan ta. Apay, napaisuan kay timpagak. Pudno met sanaya. Awan tatom, ngam nagrugit ka kitaan. Nagbangsit isang aw mo. Nagbangsit pa'y ti payud mo. Inanglit ka pa'y. Ultimo agkaw-kaw, di ka pa'y maaramid salmag ka. Anya? Isasakbay mong ibagaan narugit ti tao nga datatuna. Agsarming ka pa'y muna. Anya lakit din. Manganan, Milda. Apay aya, masapul nga iulit-ulit mo nga ibaga amanganan. Di ka latamangan no mangan ka. Apay, saan ka aya makapangan no sa anak amangan? Kas kalaan niya. Nay, ay ayaban ka lang aruda na mangan. Kamsikapay lang ti makaungot mo. Anya lakit day. Ada pang panunutag, Conrado. Iso apa nga asim man. Tanumabalen kat saan ka kumamatan amay nay nayon pay. Mawatam. Anya,
Nagsakit lang nga rodan tinakam ko iti dayja abak lang awan babain na. May nainayon ka pailaang. Salbag kamay. Awan, bibiyang ko iti dayta. Nasakit la siguro tinakam mo gaputa na paiswan ka no anyaman tinaibagan Anya? Ay, sana ka nagbuteng anang ibagay ti dayta kinkwan Anya kumaagapong agbutengak. Sa bagay, husto mo't kiti dayta kay imbagam kan kwa na tapno agnakam mo't Nagawa na ba na amang ibagaan nagrugit dagiti tattao nga datatuna. Kat ni Mildangay kuma, tunggalag sao, kasla lugit, tirom-rom tingiwat na. Anya? Katwan mat, rumwari di balay da. Masapa ang mapanagkalapit ti chismis, ngam pulos, asaan pa yan nakatutbras, wano nagmulumog man la kuma. Ado ti mga ibagbagay ti daytang kumare. Saan lang nga si ka? Maangot mo mat ngamin anya? Uray ada distansyayo no agsasao. Nakaang-angot. Di na nga ron makita kan madlaw na kita. Ang nagturet kit din, ang mapan mga ibagbaga nagrugit, nagiti tattao nga natatuna. Oh, nagawa na ba yun na? Takasaritak tuman mat no masabat ko daydi a babae. Ayun maray. Nayon ang timbagakin kwa na, marang masagid ba si ti patikuling na? Anya lakit din. Amukaw no apayakas tao na itiguram iti dadya abaklase Kamilda. Ha? Imbaga na ken ka anagbangsit tingiwat mo, kun saan ka ngagdigdigaws. Anya? Apay ngagsakit tinakam mo ken kuana, kat pudno mo timbaga na ken ka. May sakamat. Kasla saan ka nga agpampanunot. Siyak ti asawam, ngam kasla isuda payla ang ti husto para ken ka. Anya lakit din. Saan mo takasta, bakit? Ibagbagak lang man ti pudnaw. Anya? No apay nga minanaglaing ka makibiyang iti biyag takin biyag. Ibaga-baga managrugit ti tao nga datatuna. Ngam na itabukod mo abagay, di mo makita. Di kat husto matan Nakunam na ita at mapaypayswan ka ngamin. No biyag ti sa balay, pakibiyangam. Nga orela, ibaga manarugit da. Angam sika, orela ita anglit mula ko mati masolusyonam, awan lata. Salbag kiday. Nabayag apadpadaanan ka alumabas ti balay mare. Kamaudyanan na, kat naranaan ka. Ha? Kita man day ta. Ura apag-ungap mo pay lang di tangiwat mo. Kat maang-angot ito nagbangsit asang aw mo. Anya? Ay, oo, Kristi Saba. Nagbangsit, Milda. Apaw, una yan? Dagit ako matikam iti solusyon na. Dito nagbangsit asang aw mo. Kas kada anglit mo amang angot nga ura adayo ka pay laang. Si kakit dimat mari. Nagsakit kamutan nga agsasao. Ne, amang ano nasaksakit ti panagsasaom. Taimbagampay anarugit akitaan ti anak ko. Gapulaang iti tatuna. Ha? Nagturad ka anang ibagay ti dayta. Nagrugit ti anak ko. Ngam dayta bukod mo abagi di ka makita. Una yan Milda. Uray dayta anglit kan sang aw mo kumangarod mo ti may kam iti solusyon na. Salbag ka. Di kalat ako mabinaybayan ni Milda bakit? Ay saan? Marmarwam mat no kas jaylatan na baybayan. Ha? Husto laang nga mabagaan mat iti sagpaminsan bareng masagid basit ti kakaisuna batik ko lang na. Kat maamiris na dagitim bagbagana. Sa bagay magkidi Uray adatato ti anak ta. Saan mat amanak ki apa? Wano violent nga anak. Tapno ibagana ang nagrugit ti panagkitkita na kankwana. No apay mga mindaya Milda. Saan na amalapdan tingiwan nang agsaw iti sana nasaya ti tipado na tao. Ugali na dayjay. Isunsapay ti katatao na. Nagturod amang ibaga ang nagrugit ti anak ta. Ngam ti rugit ti bagina. Saan namat nga rod ang makita?
Mare, pangaasim kumamatan at di ka kumamatan gumurgura kanyak. Ha? Amok nga ginga itakit na sakit pailaang tinakam mo kanyak. Nasayat mata mo, Milda. No nagiti lalaki nga inayayat ko iti kasdaunay, kat nalakalaang para kanyak alipat kita. Ngam tigurakin ka, sana kaskarin alipatak, maawatam. Anya, No ti panagkitkitam ka na kami nga datatuna, kat nakarugrugit kami at tao. Well, mas narugrugit ka. Langampay lang kat kasla germs, asa na makataltal na. nalabas ka matan nga agsasaw. Ay saan? Saan ko ang may baga nagitikin ka? No saan mo ko mga imbaga nagiti saritam ang makaplang itilapaya? Kanyalakit din? Awanan, sanda ka na mapakawan nagiti kumarim, gapoy ti aramid mo. Lakay, Naitatag serving nga adalkan ka. Imulam di ta panunot mo. Asaan nga amin at tao nga daan tato kat dakes wano narugit da. At nagiti tao nga datatuna. Ngam singput da amin na singput. At damot lang iti awan tatuna. Ngam dakes mo't lang iti aramid da. Akaskin ka. siyak pailaang mo tinagi kumparaam. Kat pudno mait. Apay pala nga ikumpara iti sabali at tao no si ka nga asawa kat kastamot ti aramid mo. Anya, Isungag balbaliw kan. Tapno agsublay tinasaya at alinangin niyo ka nagiti kukumarim. Saan ka ta sikat ti makagapaw? No apay nga aga-apa kayaw. Gapulang iti tataw. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Lakay, kita to'y post ni Leia. Oray nala i-post na imas asidada kanila kay na. Anya ti si dadaya. Adobo ang manok. Kabayam, FB na mo tapagipusan na. Awan pakibiyangan na, no anyaman ti kayat na nga i-post. Agluto ak mamot iti adobo ababoy ta i-post ko mait. Tulado mait, Ipakita mat kabaelak ti gumatang iti karne. Kan kabaelak nga artapan dagiti post na. aha, apal mon samo, dahi tabakit. Ay, anya ko mamot ti apalak ken kwa na ngay. No anya ti kabaelan na, ay kabaelak mat. Kabaelak pay nga artapan na. Nanang, awaton nyo dahi to, para kada kayaw. Anyagay daytoy. Inluto ni Piling nanang, adobo ababoy. Imbag man ta na imas ti sidayo, kat adayo pa'y matiswildo yung agasawa. Imapal manin ni Piling itipos ni Leia, iso ang nagluto mo iti adobo ababoy. Apay, adobo mo't ababoy ti sidadaliya. Adobo a manok nanang, ngam kayat nga rod kanong artapan ni Piling. Adamot palpalangguad ti asawa, mistong. Katanya nga rod nga iti maramidak nanang. Kat na ikasar kumutan, di anong sakaw. Ang tanong mo na matarimaan dyan TV, tanadadahil, bakit? Iso kapilitan na gumatang ta iti baro at TV ta. Katwan amok asaan mo ama ano santi saan nga agbuya iti TV. Iso akapilitan agumatang ta. Mapan ka nga rod agwidro iti gatang ta. Bawasan man ang turnong ta. Saan abalay, masukatan to bakit? Kaya't ko tay flat screen, ti katangan ta, tay sumutin ti uso ita. Ita ka din ama panak agwidraw. Wain, kun dumagas kan tumot tayo na gumatang iti TV. Kadoon na ka, tasi ka ti agpiling. Sige nga raw. Anya ti sirip-siripon di tapiling. Lakay, kita ti bababada iti lugan. Flat screen mat at TV dayta.
Damot gardo kan lay akaaruba ta kita. Gimatang da iti baro at TV dalakay. Kaya damot nga tatagpabaro iti TV ah. Ay, gumatang tamat lakay. Jay dakdakkel ng iti dayta. Mabalin pa imot TV tayo ah. Saan ka lang ang mahiling agbuya? Takay kahit mong tumot lang ti mapan makichismis no kasta nga awan trabahom. Ay, sa anak nga agpaabak lakay. Basta gumatang ta iti dakdakkel at TV. Isupe a paggastusan ta. Imbis nga daurnong ta, mabawasan man no gumatang ka iti TV. Jak nga rod kaya ti marartapan istong. Yeah. Basta mapanak mat gumatang iti dakdakkel at TV inton bigat. Nakasukat ka magpiling. Saan mo mat nga itsura ti mapan makichismis dita store? Apay agpaili ka. Ay, wananang. Papanamngay. Mapanak man gumatang iti flat screen at TV. Apay nadadaal ti TV oh. Apay, masapul ang madadaal sa gumatang. Sana mabalin nga agpabaro kami ti usarme. Ay kat mabalin mo't ano baknang ka. Gamno mangurkurangas ka. Ano anya ti adda. Kat saan kami mat amang urkurangas nanang? Kaya't mo asawan, saan nadadaal ti TV yaw? Kaya't mula ang ti agpabaro. Wananang. Ay na, urnungan nyo latan ti kwartayo. No saan mo't akasapulan ti gatangan yaw. Imbag ka nga daw sa rin nyo inton maadaan kayo iti anak. Ay nananang, sandak nga isuro, tadyak kaya ti marartapan kunakmat. Asino ayamo ti mangar-artapken ka? Nileya akaro ba ah? Napasindayag mat day dya babae. Gimatang iti flat screen na, di gumatang akmat. Ay, kimaro man ti ugali mo nga agtutulan. Neng, anya ti sirip-siripom di tatawa pa kay? Kita lakay. Napanmat gimatang dapiling iti flat screen at TV da. Kat dakdakkel pa'y ngam ti ginatang ta. Neng, huwag agpaisaw. Agtutulad mo't day ta apiling. No agposak, agpost mo't. Itatagim matangak iti flat screen at TV. Gimatang mo't. Anya pa'y nga tati sumaruno at tuladin na kanya. Umapal nga tamo ta, iso at umulan. Tulad-tulad mo't day ta babae. Awan originality na. Kahit naragsakan ta dadakila TV ta. Ay permi ah. Amok, nakita lakit din nila ya gimatang akmat iti TV ta. Amok nga da iti balay da itay imbabata ti ginatang ko at TV. Kung kuna na siguro iti panunot na ita, kat agtutulag ka, naapal ka. Oho, ti adakit di iti panunot na akit. Ado ti kwartak, tadakdakkel to'y ginatang ko at TV. Panagkuna na siguro, isuna laang ti adakwarta na. Anya pa nga iti sumaron na tuladong kenkwana. No saan ko maapasikat, di saan ko kumamat at tuladan. Panagrik-nam lang dayta, nga maawan ti panunot na ti agpasikat. Napig sa ti panagrik nak istong. Ammo, kapaspasikatan nak day dya a babae. Awan mo trabaho ta iti Sabado, kan iti Domingo pa kay. Agpasyar ta mo iti bagyo. Taapay ang nakalagip ka nga agpasyar. Makapa-stress nga rin ti puro trabaho. Mapantamam mo,ag-relax. Mayat sang agpaiso ah. Adam amo nga agpatpatransyen iti bagyo. Iti ti pagdagosan ta. Nalaklaka iti hingam ti ag-hotel ta. Ay na, excited ako lakay. Alangarod pa kay. Erubwat mo nagiti kasapulan ta. Adamanin post ni Leia lakay. Napanda nagbakasyon ni Jabagyo. San mo ako na amapan kamay? Mapanta ah. Anya? Artapak dagito'y post na. Kita
Transient laang tinagdagusan da. Kataan niya kumangay no transient. Mapantamot agdagos itinginginaan a hotel ija bagyo taipos ko mat tapno maartapak. Ay na, umapal ka man ako nakon. Sa anak nga umapal kunak tumat. Ipakitak lang akabaulak nga artapan ti kabaulan ni Leia. Ay na, kastamlatan piling. Tulad-tulad ka? Di na kun kontraan. No kayat mo sa anta nga agapa istong. Kunak tumot atol tuladen nakdayjay apiling. Taapay ba kay? Kita nagpost mo't anapanday jay bagyo. Anya laki din. Kit imapal nga taa. Oh, tulad-tulad kit di Ar-artapan na dagiti ipopost ko. Amangan no atap mo lang ba kay? Saan mo latan napanpansinin na iti ipupos na? Ay gayam, mabalintan samot ti mangirwar iti motor ta ba kay? Kat si kaman na kay, jakmat amo ti presyo dagiti motor no umanay ti urnong ta. Oray jay medyo nalakalaan nga motor ba kay? Saan na tayo nangina? Katun alakay, jay kabailan lang ti bulsa. Jay saan ang maigatang amin nga urnong ta. Mangibati ta iti pang emergency ta. Saan tayo nga amo no anya ti mapasamak iti masungad nga aldaw. Wen ba kay? Saan ta nga ibusin ti ornong ta? Adalat tamot mabati ha? Sigurado nga apalan manen ni piling no makita na nga adda motor mo. Ay kat bayam tagumatang mait no kayat na. Sigurado at tumulad manen. Makatulad to lang ata iti pagsaksakitan ti ulo na. Magmag na kayo mo na, naggapan niya Ay, di taman barangay hall. Ay kat lumugan kayo na, tay dagas kayo dita balayaw. Magmag na kayo kat nagpudot. Adagaya man motor mo. Wala na, kasapulan kami na di trabaho. Tapno sa anak binigat nga agkumyot. Ay, wad mo't kit di Nasaysaya at no ada service mo. Wala, lumugan kayo na. Adamo gaya mon motor ni Gardaw. Anya? Nagkuna? Katnoin lugan nak itay, nalabsan nak ang nagapu di barangay hall. Sigurado kayo ang motor na. Sana binulod. Saan? Di na magkungarod. Kasapulan na kanungamin iti trabaho na. Kastagayam. Ay, anya ngay ang motor. Tay nalakalang mati brand na ang motor dayjay. Nga mabarin mo dayjay basta amo na nga nadan. Ibagak mamut kini istong tamangirwar mo't iti motor na. Agtulad ka manan. Apay adakwar tayo aya. Mabalin mo't ahulugan. Ay sanad na hulugan tumutlaan. Ay, imposible. Asaan mo't ahulugan tinala daleya. Tuladam nga raw no kas pangarigan. Ay, agurnong kakiday. Saan aday taggastos ti amom? Basta nanang. Amuyo mo't adyak kayat ti maarartapan. Amumata basit lang turnong ta. Urang dadya may gatang iti motor. Uray hulugan tan Day takit ta kumaro man taki naman nag-aapal mon. Tuladam la amin na makita mi ti karubam. Kasanukat pa si katandakmet. Kat pakabasulan da ba yan, gumatang da iti kayat dagatangan. Ta ibagam apaspasikatan da ka. Talaga apas pa si katandak lakay. Unay katigas ta na palagpampanunod mo. Basta, mapantamangirwar iti motor. Tay motor, anangin nina ti brand nangam tay motor da. Jak kayat ti paartapan kunak tumot ngamin. Kita lakay, addamat baron ang motor da piling. Nakita, bakit? Katwan, nangingina pa'y tay motor dangam tay motor ta. Sa bagay, kastamot ti aramid na. Amin makita na kanya, ti kayat na, artapan na. Bayamon bakit? Sakit na siguro di kas jay. Saan na mabaliwan na itang ugali na?
Makapainsulto mo no maminsan. May amon ko naktumay. San aday ta ti paka-stressa? Saan mo lang ta napanpansinan ti aramidon day ta karo ba? Nanang, umutak man iti 500 yun adda. Dayta, mailumlom kayon tula nga ta iti utang, gapo iti aramid ti asawam. Un nga rod nanang, marigatan kami amang tinag iti motor nga inwarmi. Kasano, katong palamat amin akayat ti asawam. Mangrugi ita, saanan, nanang? Saanan ko na ba? Ata marigrigatan kayo ni ti gastaws. Un nanang, kan talaga apulos nga awanan urnong mi. Mapanmutan iti motor amin ang sulduming agasawa. Agpanunot mo't nga taitan ti asawam. Makitam ti rigat ti biyag dayta. Malpas tumatlaang daytoy arigat talakay. Ay, sapay la kumatawan pa'y tigatangan ni Lea nga appliances da. Tapno di martapan. Makauman dayta nga ibagbagam. Apay kami na masapol nga artapam ni Lea ya. Nagpalangguad nga rod. Sigagid di ti palanggwad ah. Iso ti palangguad. Tultuladag laeng. Kan ar-artapak. Tapno saan na ako na nga agrigrigat ta. Nadamag mo dyan damag may papankin ni Lea. Adaman ginatang na nga usardan. Nangina ka de. Mga no santa nakabailan agatangan. Saan agim matang iti usarda? Nudikat na dungpar kano iti tricycle. Kat adda ita di ospital ni Lea. Anya? Kat anya pelang teraramidam ngay. Ha? Nekitaan niya kay kumati aramidot. Ay, mapangkamot tinagpadungpar ah. Kat tapno maartapam, anya. Diyay dakkel alugan ti pagpadungparam. Anya? Ay, si kamot lakay. Apay mo tinakasta ti bagbagam. Kaya't mo kadi ang maospitalak. Kasano ka tuladam amin ang makitam kinilea? Itang rod, matulad mo, tinapasama king kwa na alaman. Ay, saan alakay? Awan pagpa-ospital ko. Awan pulusan ti duldulin ta kwarta. Iso amanipod ita. Sardeng amon atulad-tuladan ni Lea. Tano saan ka pa ila sumardeng? Ang mga numapasamak matkin ka tinapasamak kin kwa na. Ay, wan lakay. Sa pagka, gapuiti kinaman nagtutulad mo. Inaldawlatan na puro ugot ti sidatayo. Anya laki din. Saan mo atuladay no saan mo mo't akabailan? Nasaysaya at agbyag asimplay ken awan kakompetensya na. Anya laki din. Mapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparam. Dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw di Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nay, kasla ni sungak mo ti agpukpukaw iti saan unay nga dayo anak ko. Unang pa'y sunga. Tawanan pa'y nasunga. Oras hindi pa naturog. Amadakit din agpupukaw. No, sino ti lumaban rumar? Ala. Salbag kayo amay. No, siya. Awan kaputang kaunak. Tumat na. Mariusep, net, ipigpig sana ti pukaw na. Ay, ti awanan pain at talaga day sungak. Kanayon latta nakasta ti aramid na. Unang nanang, ilagbain. Tunggal mabartag. At datang agpukpukaw. Kunamlano ka ba alam na amin at tao? Nakalaslas tugkit supot man. Day tangarod ka. Lastog na amin alastog. Ngam supot mo ti awanan pain. Inton kwan, ibagak lang arog kang kwan ha. Ha? Paminsan pa ya talaga nanang. Ibagak ko nagtumay. Abay ti ko nanang, kit mabuti nga. Oho! Anya laki din da dya sungak aso po. Anya,
Sungak, nalabas mo tanday dyan nga aramid na. Napalalwan naman ati nagbarta kay dirabi. Iso day jay, nagpukapukkaw manen. Di nga tamabain itikas dyan nga aramid na. Ado matan atat tao tinang bagbagakan kwa na, ngam awan latamot ti pagbaliwan na. Agbaliw ay ang amin digas dyan nga style ti tao. Kat saan? Ay una yan. Jak nakaturturog idirabi gapo iti panagpukpukaw na. Oras siya nga rod bakit? Naimbag kumamat ano apagbiit laeng. Ngam saan mo tanagbayag nga agpukpukaw di ta igid ti kalsada. Anya lakit di. Bayam, lasyak tuman timang bagbagakin kwa na. Barang nga dadenggan na. Wan man lakay, sana bali ta agkumpari kayo. Saan mo't siguro agumurakan ka no bagbagaam. Pagsayaatan naman. Itata nakariingkan. Rumwar ka, taing ka manin agpok kapukaw di ta kalsada. Una yan. Bigbigat pa lang bakay. Ako ka man ay nyalaki. Asino kumatisaan ang makaungot iti kasta nga aramid mo? Salbag kiday. Anya? Kunamla no naturad ka. Saka laging tuturad mo't no nakainom ka. Aging tuturod man nga ibagbagam. Naturod ang mga talaga. Una. Apa? Anya? Or-orayek arumwar na kiti naglalastog akaroba idirabe ay. Awan damay. Nagtakro na kidi Ni, tasikapay lang ti adaganas nang agsaw iti kasta. Kaya puno mo ti bagbagak. No naturod na kumakas kanya kidirabe ay. Akarkaritag ida. Di rimwar da ko nga. Ay, tsak amukan ka sungak. Day tala kinalaslastog mo na mabartag ka tinagado. Yaman mo. Ikala agbain ka dagiti tao. Anya? Sigamat pare. Apay asino launa ti karkaritom hindi na minsan arabi. Ha? Pukaw ka matapukaw. Rabi pa pan naturog mo. Asino pa'y kumangay? Nung sana dagiti karoba, naglalastog paray. Salbagda kay di amin, Anya? Mawamati rumar, oray may isang. Takro da magayam. Sika talaga pare. Saan ka kumamata kastaa? Inton kwan, tinutupan da ka. Awan mo na. Tutupang ngay bagbagam magparentawn, Awan din na to rin, amang labang kanyak. Lastog na lang, at aga daw. Mabutang na mo, ti bagay ka maskula daw. Masal, pailang pinarwar ng takilain. Masal ko naman, Anya? Kaya't mo asawan pare? Dahil taki na maskulado ti bagim ti karkarit kan ipampanakal mo? Ay, siyempre, ati, iyak. Iso dagiti lastog akaraw paparay. Lastog da lang ti adaw. Kinapod no na, mabutang da kanyak. Bakla damin na, ayan niya laki ti, kukulada. Nasaya at tanagranata si kasyungak. Ha? Syungak ang mamartag. Ninahan naman. Pudnomot. Ngamday, pangaasim man ta saan mo nga ulitan ti inaramid mo di na minsan arabi ay. Ha? Ado ti kaaruba nga apektado gapo iti panagpukpukaw mo. Imbes nga oras ti inanangam si kamot. Ada ka di ta igid ti kalsada nga agpukpukaw. Kaya't ko nga ron, nana. Apay nga minaya. Aniya? Karkarito ka talaga na lastog akaruba, nana. Lastog akaruba kunkunam. Kat sikan sa laang matilastog dito ayan tayo. Ninanamay. Sana nga agkarait no saan daan naglalastog. Anyala. Unay mo dato yung nanan. Ayak. Abay syungak. Talaga nga awanan tinabat-bati abain mo? Anya ka di maninday ta klase ti saludsod. Ay, bakit? Bigbiga man unay. Di pa'y nakakapiti tao, kin nakamulumog. Da ka man sumanaaw. Aniya? Bain nga ibagbagam ka mo tidagas nga raramid. Agasam man, idinaminsan nga aldaw, ni Parim Anton ti may diti balay. Binagbagaan na ka. Sa idikalman manan, ni anti mo na manan, tinakisaritakan ka. Kanya kumangay. Man ano ngay bakit? Ay na, talaga nga awan, tinabat-bati abain mo, salbag ka. Nagado ka nga.
Bagbaga ngay, bagbaga. O naman, ibagam kadakwada, tadagiti lasto kakaruba, ti mapanda bagbagaan. Saan ka asyak? Ay, Jack, amo kan ka. No, pare ko dati pa nagpukpukaw-kaw, tunggal mapartegak. Ay, kaya isuda ati umakari ti pagtangan. Unay mo, nagsimpal astat, unay. Mapandalatan ni Jibakir, ano siya, kung ululimag kajay. Mayag din na ulimag, salbag. Kinapudno na kumare. Siya kun at talagang asawa na ti mababain kadag iti amin akaruba tayo. Ay, kat ure asino mat kat agbain iti kasta nga aramid ti asawa. Anya lakit din. Kanaon kumot abagbagaan, ngam awan lata. Lastog na lata tinagado. Ay, una yan ti asawam, kumare. Konsumisyon at talaga. Naku namo na kumare. Agasem man, binagbagaan pa nila kay mo. Ni Auntie Mona. Kansyak nga asawa na, ngam awan lata. Jack amo, no adda pa nga tanamnaman ang agbalbaliw. At dalat tanamnama, kumare. Basta bagbaga amlat ta. Saan ka mapukpukawan itinamnama? Addan tulat ta. Ay, makauma matan kumare. Nauma ako na itikas di nga aramid na. Makainom labasit. At datan ngagpukpukaw. Ako namlano kabailan na amin titatao dito lugar tayo. Ado nga rudan ti mangmangag nga agrekreklamo kontra kankwa na, mare. Nang ro na dagiti mabambannog nga aggapo iti trabaho ang makainanamot ko ma. Awanan kumare. Isunsa at talaga ti kababalin kan katatao na. Nasabat ko, hindi na minsan nga aldaw day asyungak. Binagbagaak ng awan lata. Baribar ti panagsungsungbat na ti awanan pain a lalaki. Talagang awan ti dingkin na sao. No, asino man tinatulad dito lumabang kanya. Rumar kayaw, tagarambol tayaw. Aniya? Ano po? Speaking kini Syungak, ang damanin ditang agpukpuk ko na lang. Alas 11 tirabiin eh. Aniya laki din ayaday di a lalaki. Nakasladram di pagi. Nay, may katoy. Inton kwan, tutupanda tapag nakman na lagaraw. Rumor na kita nalas daw. Urayan kayo dito yung kalasada. Urayado kayo. May saklain. Takot kayo. Hindi Kaputan maskularo nga bagay, kaputan yaw. Ala. Ay, so ako mo kailatan. Salpag kayo amin doon, magkalatanggi pagbagiyaw. Anyat ko na anak. Kaputan kayo. Kabutang tayo ano ti maskulado abagina. Iso matipukpukaw na. Paiman, tasyak man ti mapan ijang balay dahin tunpikat. Ha? Wala na. Mapana ka talaga. Takitag man ti laban ti bagpagana maskulado. Ay! Oho! Jaklapat siya. Ne, mapanak pala ko may balayo. Nga madda ka madgayam dito eh. Si Kasyo nga. Kat, ha? Nabarte ka pala eh? Ha? Apay, adda ka din napadang nga ibagam kanyak si kabakla. Anya? Adda nga rin gatang ko iti arak. Apay, anya pare ko mo yan, hoy. Apay si ka, naglastog ka. Kasta una lastog mo katsupot ka man. Anya? Lastog mo amin na lastog. Ngam saan ka mat anak ugit. Gabuta mabutang ka. Ha? Kunamsa na jak mo. Oho, salbag ka kini. Hoy, mabaling ka din nga talna ka. Kita ang mataglawlaw, Adata dito tirsina nga mong kasakin, hindi bagbakam na ganong tao niyo. Apay, mabayin ka ama amuanda asupot ka. Itaulitan na, italnam, Ay, ibagbagak ka na kayo karuba. Unay mo na, Naglastog ni Syungak ngam supot man. Hoy, una yan. Ay nati bagbagam amaskulado abagim. Nga ibagbagam pa akabutang kita tao. Iso nga awan timayat alumaban ken ka, Syungak. Maskulado nga ibagbagam. Kasan ka mat anak ugit. Anya laki din ko nakmanen. Supot. Tawanan ba'y nagaray? Agyaman ta, bakla.
Tano saan ang mga pinasubsobak tawa ng baing? Oh, apay anagawid ka kasta. Anya ayamanan ti basol da yabaklakan ka ta pagpupungtutan manan. Ay, inton kwan iramida kita apan. Tay pakat ko iya kalsada. Tapno maalay ti apan ko kita mantilaing na. Anya? Nagadumat nga imbagamon. Salsalod sudak no apay ngam saan mamat nga ibaga. Ikakman iti pagnakman na rin bakla. Sa ngagpampanunot. Nagsakit tinakam ko kong kuwana. Oh. Ha? No kasapulan nga pakatak itapan. Tapno maagasan ti sakit tinakam kaw. Aramidot ko naktumay. Nyalaki ideng. Nagado nga imbagam kunakmanan. Ngam ala, aramidam man no agpaiso ka. Salbag ka kay nga asawa. Ikawin na! Ay, jak man amo kumari. No anya launay ti pagpungpungtutan na kinibakla. Makakatawa akman, kumare. Ni, taapay kumari. Amam ka din, no anya't makagapo? Kat numapan ko man ni bakla ijay balayo iti kalman. Mapan na kumakanubagaan nila kayo mo. Gapo iti panagpukpukaw naman ng idi na minsan arabi. Ngam nakita namat ijay tersena ni bakit Magda. Iso abinagbagaan na ijayan. Anya? Imbaga na kano anaglastog ni siyo nga. Karitin na amin, dagiti karitin na. Ngam supot mo't, saan anakugit? Anya? Imbaga na dayta? Wen kumare, naibaga na iti kaadwan ti tattao. Iso akas taunay apungtot nila kay mukan kwa na. Ay, kamaudyanan na. Naibagamot lang ni bakla. Barang man isukit di ti pagbalbaliwan na. Anya lakit din. Kunaklakit di ano, makaungat ka matkin ni bakla. Ay, saan kumare? Anya, aga po ang makaungatak kat pudnaw mat asupot. Ano saklang ti awanan bain? Salbag! Amo ko na pay akas taunay aguram kinibakla si Kasyo nga. Napangkamanan nakichismisay, may sakamay. Alaman, itang adag kasar dito'y barangay tayo. Ado arak ijay. Ingka manin uminom. Agbartak ka iti kas taunay. Kalpasan na, mapan ka manin agpukka-pukkaw ijay kalsada. Ay, yak kaya rin to uminaw. Iti ka ano man, pulos, jakon ramanan ti anak ko naktumay. Oho! Kunam lang, day taga putan na amuanan dagiti tattao, tinabayag a sekretom. Anya? Ngampod no, matimbagan ni baklakan ka, sana ya. Ibagam akabutang da ka dagiti tattao, gapot na nagdakkel ti bagim, maskulado. Ngam kinapod no na, supot ka man. Ay, exerting ka man, unay mo da. Supo mo ti magbagam mo. Ne, kita hamkat makaungot ka pa'y. Nung awanti na siya ngay bagam maguli magkalatan. Nung saan ning kaglaba? Ano ti mo rin? Saan ka day ta? Lumanabig ka rita? Supot-supot nga unay mo dati. Nasusar mo ba? Ti ko namkit de, matmatay ka, itibain ka po iti pan nakabuking mo, salbag ka. Naglastog ka, nga mabutang kamat nga ron, nagpakugit, isuasupot ka. Ay, sika lang, tilastog asupot. Anusan ka lang kunakmanan ne. Ananusan ang kaya mo mo susar mo. Unay mo. Nay, kasla makapaikawa ita. Ha? Ape ang makapaikawa, nana. Itaman pa'y nga awan ni Sungak ang naiwara dito, gapo iti bartak na. Ay na, namimpinsanan ang nagbalbaliw, nana. Ha? Agyaman nakit di akin ni bakla. Gapukan ko na kat saanin nga agbarbartak nila kay ko. Kan kang runaan na, saanan nga agpukapukaw di ta kalsada no kasi asumro ti bagtit na. Aniya, ay kasta ka day. Uray anyat aramidak apamagbagakan ko na. Pulos nga awan ipangag na. Tagayam, nila ang bakla ti makapagbaliw kan ko na. Aniya kayat mo asawag. Nang rugay ti imbaga ni bakla ang naglastog ng supot mat. Ay na! Kasta unay ababain nan arumwar. Iso nga, agdalatan ijibalay may nana.
Ay, oo na yan. Isulagayam da ita ti makapagbaliw kan kuana. Wana na. Ti kinasupot na matgayam ti mangikat iti kinaarang na. Anya lakit din. Amom syungak. Adon ti tattawa mas daaw. Kan maikawa da. At tunggal adapas kan kat awan kan nga agkaywara. Anya? Imbagak adi, nga iso asaan kan arumrumwar, amapan uminom, kan agpukaw, kan agkaret, di takalsada. Gapo iti na ibaga ni baklakan ka. Okay ti sa pamudipay. Katpudnomot, saan aya? Anya ka mo tinamin. Awan pa'y mo ti panangisaki mo kanya nga asawa. Ni, anya nga awan nga ibagbagam. Kat namin anong matan a binagbagaan ka, gampulos nga awan ti dinangag mo, salbag ka. Iso a pagyamanak unay ni bakla. Gapo iti na ibaganakan ka, a nagkaro ti lastog bungom supot kamat, nagbalbaliw kan. Sang kadaguli mo data supot usarem mo unayan. Tangiwa mo. Ay na, saan pa inaladaw ti amin syungak? Mabalin mo pa iti mapan agpakuge. Iti kasta, marunaw manan ti bain mo kat agsubli ka manan iti kinaarang mo. Salbag, anya laki din. Nakulbutay, nasakit. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.